Kuplay jubani fibro te sashin akan ka video gonta ngan pen tip jepi jepang kam ke post balat kam hapo SSC ke bade jong ke MTS bat hawal darma te nga pershulu repi pa pide ban apply kini post magadai pas kelas 10 bat kadai ka free omon kam ban siu iki SCST mo te kadai pas kelas 10 ka exam kadai online te po mekhalia ro kidon ki pus kumba live khandai pus po mekhalia kare jong central phila ban yo shunu ru katba ki pha tang ma po mekhalia ro kadon live khandai te phila da phiwan ka khmat pun phila ban yo shapo mekhalia ru te amdei tang kataru da phimkwa ban lai sabaru phidei ban lej mar namta ka exam khnang wa phinnang ban tip iki bompat jumlen man tho exam iki online exam na neki exam central phyabde ban persyang bej khamtam igni ki badang pas ka 10 neki balai ka 12 ki bakwa ban persyang kini kalong kamu ke experience ni pimo dengan bata yang nama date of submission online application kan sedang arpa arterik mentawanai temut balak dap sedang menin tekan kod hadu live hoterik manai basau April arjar pa hadu live hoterik nang non por masih benai last date and time of receipt online application kan de live hoterik last date and time making fee online don kam ki SCST don kam okay to date of window for application form correction online pihak correct ada don jeng bakla por pendap itu san tarik benebasan hadu khandai tarik benebasan arjar par date of examination to ke exam kodon artlik paper 1 and paper 2 dengan sabatai ba hadin teng page wang nema kawakansi kapus kadon kumba total lang baro mangane all over India mar SSC gede jong central all over India kadon kumba lai hajar rus pak lai te pihak page jongkan North East region mo jongi ngide North East region pihak hakpor pendap jongkan North East region te mut ba kila pihak no la ka jong te kami clear kadon kumba live khandai teliki pus batsa Arno Charles Assam la ka jong da gidon la ka jong omba ba live nyujar kan dipik mujuk de la ka jong ka reservation kadon kum ka yu bla reservation provided for special class shall try other class economy and personality as per extant government order kum government order okay ngan batai bagi non kam itu okay kasnem kan dei khat phra du lai post nem mo nam taki SCST khat phra du lai post nem pass class 10 qualification te kan mau ban submit dia ka ST certificate yum pat don soba apply no kabai amdon kam su by application kan mau kata sentar ban tho exam kadon po shalong wan muk slai kadon po shalong so Richil ben tupai kapau absan tangba ST pada nomor ba kadai 5 years relaxation tangmut ba kan long do live host name and pois saya ka okay mo dakan mau ban download ya kani ka notice sapuli bahas on pendap la himnang on pendap pro desa da lej shapo cyber pihak register soal de la dakim par register shapo ka SSC pihak register soal de da register pada salah ban apply submit iki dokumen ki baro kan mau banda save lupa iki dokumen ki dur ki baro ki kam ke signature anda batai lut baro katno bahap ban don kam ban submit kan mau bhai kita baro te hangne ke exam pada kan longkum no ki sentar ma baik ni sentar te jongi kadai North East region kan dei kane North East region ner Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura pihak jen ni te jong kami kalia kan dei Shillong te ki ani phil lai teli choice banjit te kan mau banjit itu Shillong lamdi Aizawl lamdi Goti ka bafijit te banjit lai teli kan mau ka first option ni ai bet Shillong mama North East region NER kan mau kata the scheme of examination mo ngan batai piang ni examination kan don artli paper barka physical efficiency test don no peng ne ba paper 1 physical efficiency test physical standard test only for the post of hawaldar tangi hawaldar on kam yang pet na PST ana descriptive paper dengan batai yang ne kini pa mo general english arpsan mark maximum number of question arpsan tali kamakro kade arpsan general intelligent reasoning arpsan ma atri question arpsan mak maru simak away numerical aptitude general awareness kapor kelong 90 minute 120 minute for candidate eligible for strike pair para 8.1 8.2 to nam tak itu ki reservation masenang tak perlu din tak we tem don kam ipi kan mau ba page ka syllabus ka dabdon hangne te sa download hi kane ka notice napo SSC nga sabuk kaling hapo ka description sa download hi kane ka
notice mo kemudian general English, general listening, numerical aptitude, general awareness kadai ka computer based examination te ki bakwa man le tho khnang man tip man kumno man tho ekata computer based examination ki de ban tablet khnang ban tip man long experience no yala de den bot manom long kale rende mamlong ban manom nang shu nong manganom nang kam ta makare ka free man kam de ai pinlut tang bai internet la de ki banang ban le hin phun nei man kam man lut internet on kam de ai free tang ki ba mom nang ti haban le sepo cyber ka ban siu ka bai ayu tang ka tai. Paper 1 will consist of objective type, objective batch, have to click by multiple choice, kan ko padai kan you, tu mau, tempat akan mau, day ban klik rumah nomor bakadon negative marking mau, negative marking 0.25 mark for each wrong answer. Nada pi bakla ngon bala sa minus. Nada pi yo arpsan pi klik bar arpsan, pi bakla no timbul sa minus no kitu bar kan sa minus. Ay marsilang pi bakla, pindu i marsilang pinyo stang hendia. Takada wanom klik lumar. Mark score bagian paper 1 computer based if conduct and mood skill will be normalized. Okay, katun non kam batai normalize kin yakin la kajong kajong gain ladangi pithok la kajong shift la kham question kin sa normalize kila ban q la pen here katkum kata ka iu ka cut off kai na to de bang tu pada part 2 pada kareka descriptive tang la phila pas ka tu phina poise yo ban thok se ka part 2 descriptive menno kalong short essay and letter phiman thok essay balangkot pat thok city in any language including each schedule of constitution bahap haka kredit ba phrag mot khasi jung yam don thap thabai daga english subsan minute for a candidate eligible no 60 minute itu no da subsan minute I por ma mau to essay ba tho letter kita paper 2 gende be daga pen and paper mode don kam online pen and paper mode required to write a short essay in letter English any language. Okay, paper 2 be only qualifying nature. Okay, ta ada nang tu pada to kana ga syllabus sampai hi kana English language general listening tu namta ka physical efficiency test physical standard test ma phiaban ya khandrus pa meter in 15 minute khasan minute 1 kilometer tam 1 kilometer khandrus pa 1 kilometer tam 1 meter sitang khasan minute phiaban ya 1 kilometer namta ikan thei 4 minute 1 kilometer 4 minute isenrang khandrus pa meter khasan minute kemamo the cycling ru per kilometer in 30 minute namta ikan thei 3 kilometer in 25 minute. Physical efficiency. Cycling is not applicable for the post of havaldar. Namta ki havaldar don kamo ka cycling in DGPM but CBIC kan mau. Okay, to don kam ka ha juru. Dei ba borok kinyo ba mo. Ki balang kode kan mo yo ba. Namta ki senrang ka jingjrong ka demlong shispa san punyo te relaxable by 5 cm in the case of Garwali, Assamese, Gorkhas and member of Chil tribe. Kibri Chil tribe murkan poino shaka shispa san po point san kamun 5 cm relaxable. Okay, unexpanded 76 minimum expansion 5. Murba ka chest ka demlong new penreu. Kajing jerong namta ikan teh pasan puar te namta kini giwe beda relaxable kalong no 2.5 namta ikan teh tekan wan no shispa sau khundai point san kajing khia ka diman long sau pra kg te relaxable 5 k 2 kg lolong no sau po nreu namta ki to Gorkhas, Assamese, Garli member of Chil tribes kan mau baik mo pure relaxable. PET PST will connote by CBIC, CBN and various center finalized by them. Candidate will be called PET and any cross to any center across the country. Kisa khot epi la pila poi katumo. Sa puli bha ye kan kan tes mo. Nanam batai lot epi borok nadong sedong tengah batai tangi badan kam. Ter kan mau gi dokumen ki balada apply nan mau ben biang gi dokumen. Akpor balai juru pi man rai gi dokumen man pensisa ba pi dei ma pi. Kumba pi sai tho ki exam boro. Okay, mau kapus te kadon bet nol kadang jong tambah gila ban transfer pi anywhere in the state na gitu turis kadba pi ayu. Dengan batai saya kin keep number of post mo. Number of post in ketum dan kam dengan batai direct saya kin number of post in Meghalaya. Sampai je kan mo. Jangan not east region. Okay. Ner NER okay ner baik hang nama Hawaltar CG ST Guwahati CCA di Live Sun namta ginot region MTS Arunachal Pradesh State Live Rutali Assam ro Live Nyau Manipur Live Phra Meghalaya Live Khandai Mizoram Saupho Nagaland Saupway Tripura Saupar
Ine kidai ki North East region mo kan mau banyak tang ki MTS. Kan mau ban jet ka choice mo tuladon ka MTS Hawaldar CBIC ka babi pin la pandap sna ji ki choice tang tang MTS kan don sepo Meghalaya ka don live khnai tali post te kwa bang Meghalaya te sa phaban jet MTS ngita ngapan shuluri boro kiba la qualify so bahaban apply marba ka sentar ka don pu shalong la manto shalong hi non kam Malaysia gohti kembali menswa te phi don hi kan lo kata ka ka free kanang manyo experience phi ru kumno exam kuno i kanang man pen pro e ka jabing ngajung phi tang kine hi ngathrai kala era phi man pen matai te sa download hi kan ayung la bo ka link apo ka description tang kine khule chuan